tu, znali ste igrati, davati golove, ne samo braniti. Pa je, i ove godine ću igrati, tako da vidit ćemo. Kažu da je sreća što ne igra Kalinić da bi zabio koji gol. Koji Kalinić? Ima dva. Ovaj. Bolje, on se mora spremati za nešto drugo. Oni sa šta ko može da... Šalu na stranu, humanitarni aspekt turnira, to u prvom planu. Naravno, to je najbitnije, zbog toga smo tu svake godine i ali opet je nekako sve te godine brzo prođu. Ovo je zadnja godina, onda uvijek ostaje taj žal, ali hvala dragom Bogu, svake godine smo skoro bili tu, dosta njih, više nego ja, ali mi je uvijek lijepo i ugodno doći na 4 kafića. Danas u ulozi igrača ili golmana? Vidjet ćemo Šta bude trebalo. Što bude trebalo, ali neću na gol. Hvala puno. Hvala.